Anya laki din! Salbag kiti ti kastoy! Awan pa'y nasayat man! Ay, unay kan aya amang nabartek ka manain. Apay data. Kasla ka nain mo ti padagin inom mo. Sana ka sumarde nga ginom iti arak. Aging ga sa nakasubyan ni Rina. Anya? Diyak maklon ti panakiwin na suwas na kanyak. Di namot niya ro ti baga. No anya makagapo. Ni Rina? Nakiwin na swaskan ka. Uy, nanang. Ay, ayat unay ni Rina. Napatag kanyak. Ngam maawatan. No apay akas jaylatan kalaka para ken kuana anang i-break kanyak. Anya? Jak amo nanang. Jak maawatan. Ay, abangan kit demot no, dabasol mo anak ka. Anya ko mga iti basol ko. Awan na mo ka basol ko kunak manan. Anya nga ron ti makagapungay. Panag ko na addan sa bali da iji arena. Sapay la ko ma. Tas saan apod no ti atap ko. Ay na, Pesi. Nang kuman idirabi iti ipukpukaw ni Amang. Hay, kasta unay abardek na si ka. Awan bibiyang ko kung naktumat. What? Kaya't mo asawan? Pudno ti impukpukaw na nga imbreak mon? Wan, Beshi. Ay. Imbreak kon. Tawan mo't manamnamak kinkwana. Anya? Ay, unay ka na ya. Kas kalamot tan agsuksukat iti kawas no agsukat ka iti boyfriend. Ay, si kakit dimot. Saan mo't Anya asaan? Sigurado, ada-ada gusti kasukat ni Amang. Iso akas takalaka para ken ka tinangibrek ken kwa na. Saan ka di? Hoy! Dagata apa nagis-isem. Ay, amoklatan. Okay. Asino nga iti new boyfriend mo ita? Ibagamot kanya kun, please. ibagakin ka. Ngam sekreto tapay laeng, Anya? Ay na. Ay, sige. Ibagamon nga ro. Bali ta sikreto matlaing. Ni Boyong. Ha? Ni Boyong as soon to be my engineer. Masigurado ka proud to kenkwana. Nang runa no maipakita na ti kinalaing na nga agpatakder iti balay. What? Ni Boyong? Nga estudyante ang mga alay iti kurso nga inhenyero? Wen. Oh, no. Pang-asim, ta sekreto ta kunakmanan. Saan mo ko mga ibagbaga iti uray asino, okay? Okay. Saan ka maawatan, Rina? Inbreak mo ni amang hada na talgad at trabaho na. Kat insukat mo iti estudyante? Amom nga min, Beshi. Inusar ko ti brain ko. Anya? No ni Boyong to ti agbalin nga sawak. Agbalinak ton abak nang. As in, bak nang, Beshi. Kasanumot ana ibagam dayta. Kadwa na, takalpasan lang ti makatawan. Engineer ton ni Boyong. Adun ton ti kwartana. In short, bak nang. Naglaing tupay nga agpatakder iti balay. Ta, engineer kat nga rod. Kat, dayta lang ti makagapo no apay basta inbreak mo latan ni amang, ha? Ay, anya lakit din, Rina. Hi, Jonah. Practical ti biag ita. Isu anasken a mindful tayo. Imbreak ko na amang, tamangup opisina laeng. Kumpara ka ni Boyong, asun to be my engineer. Anya? Amo mo rin. Iti ka ano man. San kanto Apolos nga agbabawi, iti panang pilim kanya. Ha? Ken kang Ronana, san kanto nga agbabawi, anang ibrik kini amang. Boyong? Kanya nga'y kumamot ti biyag mo kang kuhanan no bilang laan.
Mabiyag na ka nga rod iti trabaho na amang opisina. Ha? Dayta nga rod kat boyong. Naimbag kanya ka. Tano engineer akton. Urag tugtugaw ka lang agmalmalan. Ayos lang. Awan parikot. Boyong, Mm. sapay la ko mga rod. Ta makaturpos ka, Kat matungpal mo ti arapaap mo nga agbalin nga engineer. Wang ka di. Nyalaki din. Makatawan langin. Isuasan ka ngagdana. Oh, friend. What's wrong? Apay akas tati lang amungay. Kaslam labi nagkatan ti lubong iti kinaliday de tarupa. Beshi, masikuga. Ha? Anya? Masikog ka? Ay, manuda nga ama. Amom sika, daytang ngiwat mo at talaga, awan preno na. Ay, talagang awan preno tingiwat ko, friend. Ngam, ada kalso na. Anya? Si Kamat. Okay. Anya nga rod ita no masikog ka. Ibagamutan na iti nakasikogkan ka. No asino dayta. I-guess ko. Ni amang ka di. Amang nga ibagbagang, kat nabaya ka nag-break kamin. Anya nga iti amok. No uray nag-break kayon. Ket may namamagitan pa rin sa inyo. O, di ba? Amok namin ti ugalim, Catherine. Ay, si kakit din. Ni Boyong ti ama ti si Kugko. Isu ti boyfriend ko ita. What? Katuan. Sa anak-anak si Kug, edi ni amang ti kaayan-ayat ko. Gaputa, baog day jay. Saan na makaputot? Baog ka dyan. Kasanumat nga amungay. O, sige, kastoy. Kung aakitin ko si amang at may nangyari sa amin, sakit, nagsikugak. O, di mabaling ko nga rod at tibaban day tangiwat mo. Baog nga ibagbagam mo, salbag ka. No, apay nga may ramraman mo iti saritaan ta day jay nga amang. Ibagbagak lang nga ruden, ni Boyong ti ama ti si Kugko. Ano yan lakit din? Oh, nakalidliday ka, Boyong. Sino ngay mo ti san ngagliday? Nagsarita kami itay kini manang ko. Ti magpapadal kanya. Nakuna na ngamin. Asan ka no namang te di ti kwarta busbuso kiti managadal ko. Anya? Kasta nga rod. Kasta timbagana. Naibaga kaming kingwana ti may papan iti panagsikog mo. Kat, kasta unay nga uot na. Ay, una yun nga eh. Nakuna na pa ay. Asumardengak lang iti panagadal ko. Ta manggedak lang para iti panagpasngay mo. Ha? Talaga nakaot kanyak. Alangan kano nga ultimo usaram kat i-provide na. Awanin tinamnama ka mang iti kwarta kanyak. Kiswa, nas ka na tong palik timbaga na. Anyat kaya't mo asawan, Boyong. Sumardengak pa lang iti panagadal ko. Nagtrabaho ak. Tapos da usaram ta iti panagpasngay mo. Kasanon nga iti panag-engineer mo? May tantan no kasta. Anya nga rod nga. Diyak mo't mapaggidan ti trabaho ka nagadal. Nang runa kat masikog ka. Nyalaki. Ay, kat, awanan ah. Anya ngay nga ron. Ay, awan na nga rod. Napaay ti arapaap mo agbalin nga asawa ni engineer kuma no kasta friendship. Amom, Jonah. May insulto aki ti panagsasaw. Ay, kat no main insulto ka, ikat anya nga ron. Anya lakit din. Pudno matibag pagkaksan aya. Anya? Nagsardeng matgayam ni Boyong iti panagadal na. O, kaanon tupay, amay pakita na kan ka nga iti kinalaing na nga agpatakder iti balay no kasta. Uraya ma, ha?
Agsardeng laang iti makatawan, taag trabaho para iti panagpasngay ko. Ngem kalpasan na dayta, ituloy nan tumanan ti agadal. Oh? Iswa don't look and laugh at me. Bawatam! Apo! Naka-boyfriend ka lang iti soon-to-be engineer. Uman-English ka matan. Ha! Tilang tumot ngamin ibagbagam. Matungpal tulang ti arapap ni Boyong nga agbalin nga engineer. Kan makaipatakder tulang iti balay. Hoyo kay to amin kanya, ibagbagakon. Apo! Anya lakit din. Nakalakit din aya Boyong. Makikita mo ti dyan ko. Nagdakulan. Day takit din. Bembang ti isang kaibagamon. Anya ka matin. Makikita mo ka dito, nakatakder ni. Kasla kahit ikataong ka na. Kasla nakatakder ang martilyo. Anya? Alamat na. Nakatakderan ko nakit. Ay! Kung bibiyang ko no nakatakderan. Di ka lakit makauray na may pasngay ko dyan. Susako. Mabalin mo, tapasikig. Anya lakit din na yan. Anya? Nakatakder nga ro din, nay, di mo tagkubon. Alam mo ito, uri pasikig mo iso. Sardengan nakboyong. Masikugak. Inim abula ng tisikog ko. Ang sika. Day talaang mo't kinaisam mo iti bembang day taparikot mo. Normal at makariknak mat nga ro, tao at marod. Alakit din na. Nakatakderan ko nakit. Alam na ang tarasin. Ano ha? Nagado ang mabalin mo a pagparikutan? Tipay lang mat kinasam ni Boyong iti Bemps? Kasanumot ngamin. Makikita na nagdakuling ti tiyan ko ang isupay laang matisang kaibagana. Anya? Wan, kanayon na nga ibaga, timakder ka nun. Ay! O, di agyaman ka. Tauray saan na atinong paltikari na ken kang agbalin to nga engineer, analaing tong agpatakder iti balay, o, at least, kanayon na ang mapatakder ti buhayan na. Sana ya? Nagrugit mo tinday ta panunot mo abakla. Nagrugit ka dyan. Hoy, Rina, di ka man naging dadalos ha? At dayta ka man ako nakon. Aging dadalos ka manen. Irwar mo man ti pride asabon moan. Anya? O, pudno mat ibagbagak sana ya. Uray saan na nakapatakder iti balay, ayos laeng. Takanayon mat ang nakatakder ti buhayan na. Anya langit din aya. Engineer ko naman, naglaing agpatakder. Alamot Ay! Anya ka matin? At dita ka man ako nakon ka. kita namin nakatakderan eh. Anya? Intun kwan, agpasugnod, tas ang lakit nga rudon at makder. Ho, kita no di kagbabawi. Ay, Nyala. ang bibiyang ko no saan na tumakder pay. Nagadukit nga. Alakit din agsikig kalangit. Hinaboyong. Makikita mo't siguro na itadwa amatam. Adakalan ti tiyan ko. Ay, apo, masyan ka kumamot. Awan pari ko, titidata ko nakmat. Sika ko matirumbang ama siyan. Tamakit-kita mo't ang nakatakderan. Di huray hap-haplaang. Kita mo ngamin na. Sardangan nakboyong. No di mo kaya't abagkalag dayta. Tapno saan kat nga rodon at tumakdar. Agdumugan nga agnanayon. Ket mo? Ha?
mo, nagpintas ka lata. Awan nagbaliw, iti lang Ay, pasablugan nakpailaang mo. May pudno ti bagbagak, friend. Ay, sa bagay. So siguro nga oray awan pa'y makabulan manipod inpas ngay ko ti anak mi. Kumanuldit manon ni Boyong. Anya? Anyan? Ayun, nahimot daytan. Talulawas pa lang, tinapalabas, manipod naganak kang ita. Kumanoldit man ni Boyong. Ay, Juan Beshi, day tatipod no. Ay, anya lakit din. Grabe. Kanayon na ngamin nga ibaga nakatakder ti Kuana. Awan lakot, nakatakder. Awan lakot, nakatakder. Oh, di agyaman ka. Tauray san anatungpal ti arapaap na nga agbalin nga engineer. Kung nalaing nga agpatakder iti balay, ta nalaing mat nga agpatakder iti kwa. Among Jonah, nagpada kayo iti kapanunutan ken ni bakla. Oh? When tadwa kami pinalpalangguadam idi, makaasawa ka, wano makiasawa ka iti engineer, analaing agpatakder iti balay. Ngamita, taikwa na lang, mati ka na yun nakatakder. Ay, anya lakit din. Kan Boyong, makabulan pa ang tinapalabas manipod impas ngay ko ti anak tangam. Anya man tako ko amon? Alamat din Kita naman ni nakatakder manangin. Hay! Day talaang ti paglaingam, ti agpatakder. Ay, salbag kakit di. Nyakit nga ro din. Awan lakat nakatakder. Awan lakat nakatakder. Anya lakit din aya. Kat, makariknak mat nga rod. Maawatam kumamot Anya? Hmm. San aya asikati rumbeng ang makaawat ko makanyak, Boyong? Kaan anak ko laeng, Boyong. Saan pa'y ang nagimbag ti sugat, ti silepet ko, angam sika, day talaang mat... Nakatakder nga rod. Kitang mani, kitang mo. San pa'y kiti na mapil ko? Gapay ti panagtakder na. Diyak pa'y kat... Hi! Awan bibiyang ko, uray pa'y agnanayon ang nakatakder dita. Na, Day takit din ti kanayon apagparparikutamon. kanya kag nga rolan. Kaya't mo, magmagnak na katakder. Na, Di ka na mabain. na, Lakit, nagadupay lang sa asawang. Ingkag pabor kiti bulong ti bayabas, tapno daras nga gimbag dayta. Susa, pumasyang ka kumamot kanyak, nakatakder ti buhaya. tiin ka rin kanyak nga agbalin kanto ang nalaing nga engineer. Ay, nalaing ka nga agpatakdar iti balay. Oh, Pulos nga awan tinungpal mo. Day talaang mat kanayon panagpatakdar ti buayam tintinungpal mo. Nyalakit din. kagyaman ka, takastuyak. Anya? Masikog ka manen, Rina? Ayun na yan. Ate mo matanti aso no pa nagsikog lang ti saritaan? Si kakit dimot. Nakaskas daw pa'y ayamat. Kat nuura grup-rupa pa'y nga animal ni Boyong. Ngam ti aso awalang dito lugar tayo. Ay, agasim ngay dayta. Alabas! Anya? No kasano ti kinalaing ti aso. Ay na! Mas nalalaing manin ni Boyong. Kita man? Talo pa lang nga bulan ti anak da. Angam, na! Masikog manan! Apaw, anya lakit din aya. Kanayon ka nung araw na nakatakdar. O, san aya, Rina? Hay! Diyan ka mo kada kayo? Saan na tinumpal ti Karina nga agbalin nga engineer. Kan agbalin to analaing agpatakder iti balay. Ngam, tinumpal na piman. Ti kinalaing na nga agpatakder iti buaya. Ano lakit din. Magasaman.
labos kayo mo't nagsasao. Hoy, pudno man sana ya. Sana all naglaing nga agpatakder. Ay! Kita ang mga no makasanga pulo kayo iti anak at kanayon lata nakatakder. Awan mo no kasta lang. Anya lakit din. Anya? Ay, grabe. No, saan mo ko mga inbreak ni Amang Idi? Ama nga, no, da na ipatakder itan abalayo. Correct! Saan ati buwaya la, ni Buyong, ti kanayon at tumaktakder. Sakit din. Salbag ni Ayat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.